RUNMAWI TV clear tu te chibaivek ule vanal chhuangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte IMC Mayor LALRINENGA SAILO CHUAN TREASURY BAZAR chu TUNHMAA BAZAR ani ngai lo thu le IMC le BAZAR chu te po in INREMNA MUMAL tak an lo nei to thu asoi Nisom pasari THAWHTANNI ZINGKARA KANGMEI CHHUAHNA TREASURY BAZAR chu AIZAWL MUNICIPAL Corporation IMC ina TUNHMAA Police ten an VENG NGAI LUNGLEI BIALTU MLA LALRAMLIANA CHUAN SORKAR NEIH AIKAL KHAP ani AVANGIN ZIRTIRTU SORKAR skula thokte dan anga chotla an tampha thu an soi tuna chanchin kim changsokin IMC Mayor LALRINENGA SAILO CHUAN TREASURY BAZAR chu TUNHMAA BAZAR ani ngai lo thu le IMC le BAZAR chu te po in INREMNA MUMAL tak an lo nei to thu asoi LALRINENGA SAILO IMC Mayor Chuan kan palai zo na changin TREASURY BAZAR chu IMC mun ani thu soin INREMNA anja to danin IMC Chuan TREASURY BAZAR chu adu huna ati top thei tur thu te achung zarvel te po BAZAR Association lamin IMC kai CHHUAHNA in an thei angin ti sela a thei bak chu IMC suma ti tur ani ti le a chei chat zongsong te po BAZAR Association ten an enkol zui tur ani yang tia INREMNA MUMAL tak alo om to thu asoya Mayor Chuan BAZAR Buloka Assembly House om thu le a che vela Sorkar Office poimo tak tak om thu soin BAZAR le a che vela hian TUNHMAA atanga thil thleng du omlo bompuak te rang charte le thil tam tak alo thlen pho to thu soin BAZAR mun hi Sorkar Chuan omzenei taka boipui tha ati thu asoya Mayor Chuan IMC Multi Complex Treasury BAZAR chu te mai ni lo kongkama chute zongzong len na turwa manna a om thu asoi bok LALRINENGA SAILO CHUAN TREASURY BAZAR KANGMEI na satak achwa awanga son thut tum ani lo thu le INREMNA fel tak an lo nei to thu le MP in thlanhnung ber apo khan in son tura an lo ti to thu soin Model Code of Conduct awanga Sorkar lama changa mala ri lo tura anti awanga chole ri ani thu asoya kangmei chuak chu poi anti thu le BAZAR kangwanga son chuak tur ani lo thu asoi Mayor Chuan BAZAR chu chat tok tu te chu anlai na thu soin kumkhat chung chu BAZAR fi le an sum don naman ang si zongzong te chu lak sak lo ni se tia IMC po in ro man na thar siam an tum thu asoi ani LALRINENGA Chuan kan khopui alo thiang hlima eitur thiang hlim zok kan nei theina an tele traffic lama po olsam zoka kanom theina tura Sorkarina ro man na asiam chu sumdong tu tele mi puite po in shethiam sham turin angen bok kan palai zona changin Mayor Chuan TREASURY BAZAR chu Smart City noya hun moi le nuam taka siam tura rohman ani thu soin reilo te a mi puita na honle mai thei anin be sei thu asoi bok zanin daria da hian RUNMAWI TV YouTube channel a kim changzo ka en thei tura ron chho tum ani Nisom pasari THAWHTANNI ZINGKARA KANGMEI CHHUAHNA TREASURY BAZAR chu AIZAWL MUNICIPAL Corporation IMC ina TUNHMAA Police ten an VENG NGAI tugin ZINKHAN TREASURY BAZAR a thilzwar thin ten chutle antum nia shatania Police duty ten rem anti lo awangin an thu theilo nia shat ani IMC Chuan nisom pasari THAWHTANNI khan thupek ti chhuakin AIZAWL TREASURY BAZAR chu BAZAR atana siam chat ani to don lo thu ti chua ani tu ka changin BAZAR hi hungal nia thu don ani bok hemi chungchanga hian IMC Chuan thupek ti chhuakin Mizoram Legislative Assembly himna turin TREASURY BAZAR chu he order chua ni achanga thule omma chu khar ani tur thu tar langin TREASURY BAZAR hi thunei na kengko tu te malak na ti boy lo turin le mipui kal thei lawa hung ani tur thu te phalna nei lo te chu achunga lu le malak khaplat ania TREASURY BAZAR vendor chuchin te chu IMC multi complex building tuikwal sauta inson vek turani thu order a hian an tarlang he thupek hi IMC executive council meeting chuan ni som pasari THAWHTANNI a thutluk na le Mizoram Legislative Assembly Secretariat Letter Number LA/GA/2/2024/9 nisom pasari THAWHTANNI mga Assembly House himna atana mala tura rotna IMC in adon zuya siam ani
Lunglei BIALTU MLA LALRAMLIANA chuan SORKAR HNATHAWK AIKAL LA KHAP ani AVANGIN ZIRTIRTU SORKAR skula thokte dan anga cholla an tampha thu asoye. Assembly House NEIH Lunglei BIALTU MLA LALRAMLIANA zona School Education Minister Rinziaka achandanin School Amalgamation titura RUNMAWI omin enmek ani baka khotlang le subordinate office atanga rotna chuan amalgamation hi kalpui chin ani atia ZIRTIRTU cholla an tampha in naupangten torpha ta se department in RUNMAWI asiam MT zona chu ashan pa in department in asiam lova MERC lo ngai to turati ani thu asoye. Tugin Khan UDNPA Sanitation Site Office, Solomon's Cave Bula, Puke Sabdanga, Minister, Urban Development and Poverty Alleviation Department, Swan Bollo, Titlem Le. Mannon inti muzel na tura malakna Sweep and Safe Campaign, Sikul Bungro Intleng Run Puitsu, March ni Somnile Pakatlenga Kalpuitu hong. UDNPA Minister Puke Sabdang at Swan Bungrua, amang tuta na Changkai Tolo, Bollo at Sangmay Turka, at Changkai Puitay Tur, Nena, Kanlan Swan Hian Midangta na Malsom na Tlentu Kani May Baka, Bollo Siam Tlem Konga, Tok Tupoy Mo Tak Kaniboka, Hemikonga UDNPA Department Kaltlanga Sweep and Safe Campaign, Sikul Bungro Intleng, Run Pui Kalpui Anitsu Lom Atitu Asoye, Puke Sabdang at Swan Bollo, Titlem tura Sweep and Safe Campaign kalpui na hian khotlanga midang teta na changkai ni du na thinlung putir na atlen nge abe sei thu soin Sikul Bungrua Intleng Run Puitsu Bungro tho tu tele dong tu te tan hlok na ve ani tur thu asoya mitam thei angberin he campaign hi answer changkai theinan thok tu te zau thei angbera mi pui hne na a the dar le zirtir na an kalpui tel apoi mo thu asoi bok darlan daning kumsang ni somni le Pathum Khan Ministry of Housing and Urban Affairs le Lifestyle for Environment changko bwa sai Mary Life Mera Swatch Shehar campaign noya Reduce, Reuse, Recycle Center to Mizoram po kalpui aniya. AIZAWL huam chunga IMC Wartina RRR Center to May ni sompanga sangni somnile Pathum changa June ninga sangni somnile Pathum chung honniin Ward Councillor tele VENG chung MHEP YMA SHG le Local Council te changkopin he campaign hi loting taka kalpui alo nito ani. Pujakop Lalompuya Director UDNPA Chuan Sweep and Safe Campaign Tumber chu zirlai ten an zirlai bu uniform pekhok school bag box tiffin le adangte an man changkai to lo tur an ronda theinan le an mamo angte athlona an lak ve theina na duan ani atia hemalak na hian chungko tamtak phurit achok jangkhai abe sei thule school bungro hlui la chasi te pai mai aya amang changkai tur te hne na thlen hi athil tum poimo ber ani thu asoye Sweep and Safe Campaign hi March ni som pakwa achanga ni som ni le pakhat thleng anwaya muntar lana te hian kalpui ani don ani. CADC Nwaya Village Council in Thlanchu neizo ni in BJP chuan SORKAR na anla. Tunhmaaa Chakma Autonomous District Council Nwaya Village Council in Thlanpuya hian Village Council pakwa te Chutu Omlawin BJP in Village Council Pariat, Old Bajay Sora, Palena Sora, Boraka Bakhali Chu, Dur Sora, Jarasuri, Ludi Sora, Masuri le Silbagala in ZPM in Village Council Pakhat. Bandu Bagala in party candidate Tetsu Tlingapuan Aniya Hewang Hian Village Council Somsari le Pakwa in Tlanani Aniya vote hi za somriat le parukpoin Pakwa Pasari atla ani Chakma Autonomous District Council Nwaya in Thlanpui neya Hian Village Council Constituency somriat le pariata General Seat Zali somni le pariat le Reserve Seat somriat le pariat Avain Seat zanga som paruk thlan aniya candidate sangkhat somni le pakwa omin heng zinga somriat le pariat hi meichia tetana zwabik Reserve Seat tetana candidate aniya candidate zakwa somni le pakhat te chu General Seat chu tu te anni Vansundar som Panikhan MZP General Headquarters elected OB le advisor meeting nei aniya TUNHMAA Manipur zo fate inkara buaina chungcha ngai to ani MZP OB le advisor meeting chuan Manipur zo faten mel mathumun an nei lai le rorel na sang nei tura ma anlak mek lain
marle zomi inkara buaina na chatak achwa ki poyati in vandoi thak ati hle a dokan pakhat ki la inremna thu soivat turin zomi le marshwai tu te angena ni MZP chuan zofa le zofa inkara buaina le thisen in chhuahna hi engtiklai ma in tha ati ngai lova pomzam harsa ati hle ani hetiang buaina hian engthil thama athlen lo awangin in pha niama remna thu soihovat turin angen tak meu ani hun local zel tura po zofa te chu chengho kan ni awangin tu te po thu in ba swal thei ania hetianga ompo in anam anga buaina kalpui le tipun lun zong ni lovin chinfel vat dan ngai to turin zofa nam sang shwai tu te angena ni MZP chuan zofa te inpum khata lungrol taka kanom theina theitop chwa in ma ala china zofa te inpum khatna ti chezonga ma lalo turin zofa te zong angenin asom tak meu ani Voinkhan Kolosip DC Conference Hall Kolosip khopui huam chunga lir thei tlandan chungchanga District Traffic Management Committee chut khom na nei ania Purabart Silal mangai Deputy Commissioner le District Traffic Management Committee Chairman ni bok chuan he hun hi akai shwayani Purabart Silal mangai chuan he hunakal khom te chu khotlang mi pui te him na ngai twa tu an ni thu asoya Kolosip khopui paltlang tu National Highway Motor Kong pui po siam chat me kani thule Sorkar official lampoin anvil pui reng thu atar langa lir thei manga ezong tu te le motor nei tu te po in kong pui a chat to awangin mi pui him na ngai twa chunga lir thei khal chu apoi mo tak zeta ni ti in traffic management chung changa rot na cha an nei te chu engtiklai po donson anin huam reng thu asoi Hehuna hen Kolosip Senior Superintendent of Police SP Pudavid H LALRINENGA chuan Kolosip khopui huam chunga traffic movement le parking area chungchanga inkai shwaina omto sa le danding lai te report ta pe a Kolosip district chunga lir thei sang lu le chwadan pa ka lir thei tlan tambig na hun te le wantlang ta na himtok lowa an ngai te tarlan na hun a mangbok mi puile lir thei lopung zela traffic movement chu zirtian reng ani thu Kolosip SP chuan asoyani pu Benjamin Lalming sanga district transport officer DTO le district traffic subcommittee secretary ni bok chuan district traffic management committee masa a traffic subcommittee malakna report pe in machop dangte bo zuidan turot na chipcher takin he huna hian apebok Kolosip district traffic management committee chut khom na hian Kolosip Diakon square le a chevel huam chunga taxi stand le auto rickshaw stand sang son kwaldan tur le wantlang mi puita na motor parking na mun tam jok le remchang jok traffic subcommittee in rotna asiam chungai thlakani a rotna anron siam ang hian he committee hian April ni khat sangni somni le panga atangin manjan phot ni se ati a mi pui wantlang himna tura rotna chhajok le felfai jok om chuan traffic subcommittee chuan district traffic management committee ya thlenle ni se tia rel ani Kolosip khopui chung khopui mun chen khadir thei khal tu te le mi pui himna atan road sign le convex mirror tardan soiho ani bok Voinkhan Lunglei district Borsap Pinaf Nidman chuan National Highway 54A le 302 kongpui lai zawle siam that na THAWH ka shangchal kon le theirat huam chunga malak na sang chu amuna kalchilina enfia Lunglei Additional Deputy Commissioner NGAI Piro chuang kimi Khenglot Settlement Officer Pubei Thlocha no role DIPRO Pusi Lalshwai Tluang aten anjoy om Borsap hi National Highway 54A le National Highway 302 Lunglei chutlabung kong siam mek enkol tu NEIH National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited le contractor BRN Infrastructure Private Limited ten anlo dong songa malak na sang te mi puin harsat na anto le na thoktu ten harsat na anto te en hovin malak zel dan tur le harsat na sang chinfel dan tur an soi ho ani voina kong siam na tho mek en na hian kongata na ramlak ROW right of way chin le road reserve chin huam chung neka in sakchen khate en fi ani in ROW chin an pel na te chatur le siam chatura shil ania konglai na kalme ka wanga mi puin DC office har sat na an thlen te po amuna en fi ani in an har sat na te soipui ani bok Borsap chuan contractor te chu mi puin kong khulu tuk wanga har sat na an to chinfel ani theinan ni tin tuya kong phu hu chin tur le chena in omna lai bora phei chuan a jing thei angpera tuiphu chin turte furma ngein a thei anga tam GSB
WMM DBM te PAWH man le luan man tumtur ten ashila Polytechnic Nuaikong leimin lauthon mun chu fura amin lo nan retaining wall siam hal thwai turin contractor te chu ashil ani konglai na leivung pai na mun turwa man na clear ho ni bokin leivung dol na tur gabion structure aranglama siam tur le apai na munata na ro man na chau leivung pai turin contractor te chu shil ani boka district tunai tu ten an ngai poimo lai an soi te chu contractor te chuan an bo zwing hal tur thu an soya amalamin malak dan clear ho na review meeting po buat saitum ani April ni khat achanga manjantur health insurance scheme thar Mizoram universal healthcare scheme chu voinkan chief minister pulaldo omatsuan assembly NGAI ahong MUHCS noya hian ABPMJAY Mizoram State Healthcare Scheme le SORKAR MR te chu chunfin ni in kalphung khat noya kalpui turani a hemi noya hamchatna don theidan ero siam ani thung civil pensioner le provisional employees te po he scheme noya hian hamchatna siam sak anni bok he scheme noya hian chungko tin ten kum khata cheng noi nga thleng an bil theidona cheng sang ni zanga a registration ti angai thung ani SORKAR na thokte tan po ashan pa registration ti care angai don lova thlatin an pay level azirin an sum tho za tur ero ain anglo thung MUHCS te hi SORKAR damdo intele panel hospital te a man thei ani dona SORKAR a inziak lut lo damdoi ina ero man thei ani don lawani lisa om te hi April ni khatma atarlan man tura ro man na siam ani bok Mizoram pod lam chanchin ilongai thlak chunzomang u Nikhat chung lakin Myanmar sipai zale pani lain nun na anchan thudandanin military council member zale pani anthi ni in People's Defence Force thutso atarlan aniya Myanmar twal chung boina awangin mun shanga indona omrangin news shangin antarlan danin nimin ni som pariat ni lani khan Myanmar rampuma military sipai mi zale pani anthia mi pathum chu mi pui sipai hne anin pelutani mi pui sipai tele Myanmar sipai indona hian lelam vea anthinwal to a nikhat chung leka Myanmar sipai zale pani lai anthi awangin mi pui tele PDF tepo anlom hle ti shat ani Ngataro khwatsu sipaiten halin khomipuite mangang takin antlan chuaka misom pariatin nunna anchan Magui region Watersoul township Ngataro khwatsu Myanmar military council chuan en hala mipuite chu mangang takin antlan chuak ti in Yesegyo township info committee official chuan asoi voin ni sompakwa zingdar rukle achan vevela changkhan firfiak sipaite hian Ngataro khwatsu andapa an khochunga intetsu an hala khwa changa tlan chhia te chu ral thuam mangin an bebok helai hmuna firfiak sipai te hi Rage Sulu township a khoshangshang hal chunjom zel tu te an ni a misom pariat manin chung an man te chu an thi ni in an soi Civil society group sa thumvel chuan Myanmar ta na UN special representative nena chuichiang turin angen United Nations Secretary General Special Envoy for Myanmar Julie Bishop chu China ne na inzom na nei sumdo na shanga INREMNA na aom theidan tur chhuimek ani March ni som pasari khan Burma issue a thok civil organizations a thumvel chuan UN Secretary General Antonio Guterres ne na open letter an thona chutiang ti turin an ngen tin United Nations General Assembly UNGA ne na po special representative thunei na hi hlip ngal turin angen boka achan chu tuna special representative du dan in thlau na hian Burma mi puite nun na ati chetheyani ti in antarlang CHANCHINTHAR ti TUNHMAA in chanchin langsar swal ilo clear ho lokang u IMC Mayor LALRINENGA SAILO CHUAN TREASURY BAZAR chu TUNHMAA BAZAR ani ngai lo thu le IMC le BAZAR chu te po in INREMNA MUMAL tak an lo nei to thu asoi ni som pasari THAWHTANNI ni ZINGKARA KANGMEI CHHUAHNA TREASURY BAZAR chu AIZAWL Municipal Corporation IMC ina ahung nuwa police ten an VENG ZINKARA LUNGLEI BIALTU MLA LALRAMLIANA chuan SORKAR HNATHAWK AIKAL KHAP ani avangin ZIRTIRTU SORKAR skula thokte dan anga chotla an tampha thu an soi khati jong kha CHANCHINTHAR kan puan theide chu ani e